ngan puli yang mengahne ba pinyatip tang hindiat mendai bejerong dan kamban puli saw hajar pitch puli tang lailan da pio ikin de lailan kila sutu ka polisi para kawai ya ka report para kawai sengap ngan puli yang ni kani kedon haka pitch ka ba saw hajar sispa kan nyau sengap ha kani kadai ka recommendation juga expert committee kani kadai ka ba ka committee ka ong di ben le kom ni ngan puli sur ka pareng ngan sa translate sa khasi ka ong kom ni recommendation. The majority of stakeholders favor retaining the 1972 reservation policy as it stands. As it stands. Ngan kalah hasino yung kata. Kabamot makibabon na kita ki stakeholders, kamut ki riusimet bat ki seng, ki belawan ya selop na kabentakan ni kakam, ki kwa ban pene ya kan ke reservation policy kumbakalong as it stands. Takamot kito ki HYC, ki KSU, BPP, baru kay ki belalek ban ya selok hantay po baka sarkar hantay po convention center, kamot kini baru kay hanaki kwa ban pene ya ka kumbakalong as it stands. Kata ka sentence ka panangkong. Kabaa? The committee recommends retaining the 1972 reservation policy as it stands. Ka committee, kamut ka expert committee, ka menjur, lani ka ajingmut, badai ban penne ya gande ka reservation policy kumbakalong. Ka poin ka balay, ka sentence ka balay ngan pulihan ni. A majority of the stakeholders the majority of the stakeholders support this view and any change would be vulnerable to judicial review. Kabamut ba kibabon kini kibalawan ya selok, kikwa ban pene ya kakumbakalong, namar kiting yo kamuan muslia kayeng kasyari dan kayeng bisar. Barka sentence ka babu rin jo kata ko ong ba ka expert committee kamsian kinu kidaw badai ban revise dan ban review ya kani ka policy. Kini kidai ki recommendation ki bami na kani ka expert committee. Pindan kamban pulia sa hajar page. Tang kini gila biang. Ki ong hana nimyo i ki compelling reasons. Nimyo i ki daw balai ban penkelano ya ka. Bagara japang i penkelaro ngitin. Yo kawan muslia ka judiciary. Tinggi hadirin pengelai pulih kane kum ka parti ngimpriang. Ngimpriang ya kane talalairu ayam. Ngimpriang ya kane. Banyasai, balai pengimlai sa ka all party meeting. Ka all party meeting kane tang ka kam drama sudah. Laradai banyatai ya ka report jang ka expert committee. Hai ka jaka ka babiang tam. Kadai ha ka yung garbar, dai nanai. Kabangila ajir khenang ni kinegi. MLA ke jongi pekinyatai, balai pimtre penyatai, balai pikir. Tehenrai menta anda lakiar na kayeng dorbar le menle thau drama, khot yang isa ka all party meeting tamanya pulut basa. Ngim don kam. Nama kata kada ngim tre bandai sekatu, balatip lupa babaro kini ki parti ki balai sekatu ka meeting ru, kila dai lupa Hansen Club di MDA. Kila don lupa berkata ke sarkar MDA. Bat daga basa ngan keren ni, warka kongres parti ru kada pediangnya kita ke recommendation. Ngitingi kalam pediang. Nak kata-kata ban syule drama bagai jai penriu ngim kuah. Nama kata-kata